Boa xente, que tal, como estades? Atópome entre xigantes dende o campo Julio Mato de Noia. Que tal, chavales, como estades? Mítico Matito, Estamos aquí no Matito e creo que vamos xogar uns retos contra aquí uns chavales que parece que xogan ao fútbol. O fútbol en terceira ref, non, Mou? En terceira ref, non como nós. E hoxe quen se vai quedar? Porque falta Vieito hoxe, vas tirar ti, Eros? Ou como? É unha nova fichaxe. Fusti, que tal? Vimos a sumar e intentar ganar o primeiro reto de NVF desta temporada. Ou polo menos non facer o ridículo. Vas te quedar? Sí. A ver que pasa hoxe. Pois xa estamos aquí cos rapaces do Noia, Hugo, Tobías e Marcelo. Que tal, rapaces, como estades hoxe? Todo ben, Listos para o NVF reto? listísimos. Credes que ides superar a U de Ourense e a S de Compostela? Pois claro, Seguro. segurísimo. E a non vale furar? E a non vale furar? Iso xa é máis difícil. Eso é máis difícil. Hoxe está Eros, Vos non vistedes lanzar a Eros, O gato se riau. Ten boa pinta, verdad? Imos polo reto. Hola. Estás preparado para o primeiro reto dentro do NVF reto? Sí. De 3 tiros, cantos crees que llegas ao largueiro? Vamos dicir 2. 2. Eu tamén digo 2. Outro día dinlle 2 veces. Bueno, a ver. Non estou seguro, pero... Vamos ver. Pegolle Tobías ao largueiro. No. Hai medo. No. Vamos, Tobi, tío. De Ramón. Pega un rabonón. Nada. Y ahora Marcelo. Cero de cero. Pero no. Ay. Eso, 0 de 9. 18. Estoy fatal. Sí. Hay que ver máis. Dale fuerte, dale fuerte. Imos ca estrea de Erosiño, Juan Román Riquelme. Cantas credes que lle dá? Deixade nos comentarios. Que opinas desto? Bueno, é un bo equipo. Hay que ver máis. Na peches, dalle xa. A clave é as pequenas. Sí. La puta vida. Sí, dentro. Regala polo confiado, No, para, aí va. Se despois non é, aí va. Hugo, igualdade máxima. Como ves esta prova? Goles a Cristo. Moi fácil. Levas 5 na liga, non? Sí, Máximo goleador. do Noia. A xente espera moito de ti. Non sei eu, Hai medo, Eso pasa por estar.
Boa zurda. David. Esa é unha saco, Ahora. No. Fusti, para dos, Polo menos fixeche o mellor que a min, que tampouco é moi difícil. Eu vexo o vaso medio vacío, a última era moi parable. Ahora creo que se queda Hugo Losada, a ver como lle vai. Hai que facer bon este resultado ahora nesta tanda. Hai que mandar ao peito. Bestia, para. Sí, sí. Ahí en... Vas igual. Zurda. A un lado. Viven en un country. El arco tiene 7 metros 20 por 2,40. Pecho frío. Sí. Os meus compañeiros dan vergonza. A ver se non a dou eu tamén. Pero qué zorro. Falle dano, falle dano. Sí, muy fácil. Mala pinta, sabes? Cada día imos a peor. A verdade é que bastante lamentable. Noia 4 non vale furar 2. Bueno, queda el mejor reto ahora, ¿no? El de hacer puntitos. 9 puntos por disputar. Cantos crees que podedes facer? 9 cada uno, ¿no? 9 cada un. Bueno, 18, 18 de 20. 6 de 3 y para casa. Non chegamos na vida. Eles igual sí. Vamos. Última proba, moi complicada, hai que dicilo. En San Lázaro e no Couto as porterías eran o doble de grandes, entón este ten o doble de dificultade. A presión teñen os xogadores do Noia. Marcelo, 4-2, última proba. Credes que ides facer puntos e ides superar ao Compostela, polo menos? Bueno, nosotros nos centramos en nosotros, ¿no? Como se suele decir. Es importante. Porque las porterías son pequeñitas, pero yo creo que podemos hacer un buen reto. Empezou con excusas, Vale, fácil, asegurar. ¡Le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda! Lamentable. Bien, sumando.
Bueno. No, 12. Sí. Para vosotros, jugadores. Isto é para vosotros, jugadores. Non sei que dicir, rapaces. Foi extraño o que pasou, Que opinades? Hubo handicap. Hai que dicilo, que as porterías son literalmente, son enanos. E o porteiro paraba. E nós tivemos sorte. Que, a ver. bueno, Peche moi ben. ides terceiros na clasificación. 3, ¿no? Bueno, que tal o pasaste? O importante é sempre participar. Sí, bueno, pero siempre gusta gañar, ¿no? Onte esta xente correu moito e nós estivemos no sofá. Polo que sea ganaron un partido. Nós estábamos mentalmente máis preparados, pode ser. Sí, la intro envejeció mal. Muy mal. Pode ser, pero bueno. Credes que ides superar a U de Ourense e a ese de Compostela? Pues claro, Seguro. segurísimo. Pois bueno, xa que estamos ahora en racha que veña, non sei, alguén de maior categoría ou a quen queredes. Yo creo que nuestros vecinos de Boiro ¿En Boiro? se lo pasarían bien, ¿no? Pode ser. Asila. Yo a mi amigo Mario Ribeiro. Ten boa zurda. Perfecto. Pois aí queda a nominación dos xogadores do Noia. Deixade un like se vos gustou este fantástico reto. Vémonos no próximo vídeo. Donde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.